Nao ndiro hariaro kwebelia ngabana kawira gitinero kinyithitwe mbunge miru ni mzee wa kolotwa ZNK mukondo iyo ethatu yukiti mwerekera yumweru aroretete hariaro ni mwekuru kawira ariringanithwa na mantu ya ile mbunge miru nithirite ndi kyalula kinyamo akili ba umiru amira arabethirite bagiuka kya ndego njiro na kaitenekane ndego tena gituma kinene yabura kwithirite ukioneka umbere mwandiki twandeto Boniface Mongera na kumurika ndene ontubu Mogaro na miswanda iria kweberia gavana Kaira Mwangaza rithirite ukurukite musono jwa kagita gaka nandi na jo ithatu jo na mwanya na njira mwanya na nontu bagitume kiu nande imwe njira ici tuitegera tuithongona na inya tuiringithania onto bwa mbere na burabo na mwanya mono ni kwethira mova kana mwite na mbere musonda jojo ihi muntu mumbere jo mwekoro orethire kene ja mheshimiwa Zipora Kinya ZNK Mogaro no kanyumene arekiri musonda jwa mbere DMK Kiogora no itithite na mbere na jwa jairi MC okumaroterwa mitongo mawira karia nteto na jete na mekirika na nkanja kumakirika nyoni mtu etu etwere mogojo munajo kureta ZNK kagite negaka ikone ria ndegoro gavana Kaira Mwangaza tethera wakiono ntu mwekoro jora konekana onto bwajairi maite kana charges ria gavana Kaira Mwangaza ekirikiri impeachment embere share mogwanja impeachment ejiri chedro chiri ithano ende nande ni jiri yake hiji nasho no tumiri bodo kuwa mamlaka jawe ni nyankoro kio tumiri bodo ku bwambeje shamiro kari kana kiri impeachment indiru etera tumiri bodo ku bwambeje shamwingire dro iteje ni masenitas no ntokotari na report no koje kuma kiro bisi auditor general kagite negaka report embere gavana Kaira Mwangaza kwethiro etumire mbeje shamwingi ya 2022 mwaka 2023 ne kedro etumirwa kulingana na MCS bwaje thatu na bora bonekena bona mwanya nabo ni kwethira kagite negaka kanya kagwitire na mbere musona jo kiri bunge kontemero ikethirito kenyenyiwa RMCs bogite ko kinyo kinyira mise kimeke twetete no mwanka Pedro bomunithia nithi keja kuringitha ni kiri nteto cyo kanyumene musona jo akalita kiri bunge kontemero ngoroke bimebere keremeru keneje kanyoni muntu eto irithia MCs babanganitie mbere mutigirisi ni Pedro ethiko murijo twitite nteto ici no mukashito cyo kinyira muthia kiri bunge Senate okari kana atere gavana Kaira Mwangaza ritoro rigwathanwa na gikugiki arainya supo mioro amwa Christmas Manyara baraba kurikana ni andiko pa county mero bekeri kiri musonda jojo na jaja unajo atengani ontubungo tutagire toto na bwena mwanya ni kuthira kagite negaka mwalimu mathomo jawatho kiri school University of Nairobi daktari bwana muthomi thiankoro rotongeretie njuri ya mawakiri kiri impeachment embere na ijire kagite negaka atithire tongeria wa karatere wakiri renjuro mantoja impeachment bwana Ndegwa Njiro bena Boniface Mwereru ibo batongere kibendera giki bena wirigiro bone na mono bakuletera assembly ombani bwajatana no ntoboero ne buruka gite negaka ne kwethiro ringithanite kiri misondere ukorokete musonda jwa kagita kajo tena makoko ja mayika na mando indo arakinya nkoro kintu kwegoro ire baba inge paramenyera kuna musonda jwa kwebiria gavana gitina joreti ethiro karika na bobwega au kanyumene musonda jwa ethiro kyariro mono kumarokiri mwankaro kirurungi ne nyajo irikiro kanajo kyatebo antu baba inge ibamenya kwena musonda joreo na kuthombera kathariburu musonda jwa kagite negaka ejoneke nejo tina gutonyera wo kwingo kumakire na siasa antu bakanisa ikuni bitu beke thirikari hamwe na nyumba cia nteto na mukondo ne jojo thatu MCs babunge account emiro ibogiti bongo ko bongwa amona murungu wao ngiripota Ntoshero TV kumajikaro na bia bunge kengina ngine ne kineke mshini Nairobi beta Boniface Mongera.